jeste folk. Dobrodošli u novi klip. Uglavnom, danas delamo samo reakcijo na neki bolano, kar so mi folk rekli da naredim malo reakcije tamo vamo. Uglavnom na Nixa, Zizu, otac YouTube-a, YouTube specijalci. Kokar sam slišao, tuki notar je to diss track za Jankota, Rajketa, pa Vanimija. Većina od vas veste kdo so te youtuberi, vsaj za Jankota ali pa Vanimija, za Rajketa mogoče ne veste, ampak verjamem da tudi za njega veste. Uglavnom, da ne odogovlačim preveč, bož bi bilo da se mi kar lepo bacimo na reakcijo i da vidimo kaj je tuki tok jako u temu diss tracku. Idemo, braćale. Ovaj video nije preporučljiv za starije od 18 godina. Au, prav ovaj video nije preporučljiv za uzrast iznad 18 godina, kar po meni za vse kad smo nad 18 ni priporočljiv, znači nije to za mene priporučeno, ja sam 26 bret moj, ali dobro, hajde bomo vsem pogledati, hajde bomo pogledati. Daj taj mikrofon ovom. Daj malo da ga... Jabote, danas vsi snimaju par temu debugu. Pa mogu tudi jaz neki pri njemu posnet u pičku mater. Da ga malo priču. Uglavnom, ta začetni del me spominja takoj, aha, evo, jaz pa spremljam i Rajketa, i Jankota, i Vanimija. Uglavnom, ta začetni del, če greste pogledat Rajke diss track na Nixa Žužu, boste videli čist isti ta začetni del. Uglavnom, bolana scena. Zdaj ne vem, a on to resno mislil, to sam sprnjat, ko da videl bomo naprej. Ciljavi specijalni gušter. Ciljavi specijalni gušter. Ma isto, vse isto, boga mi, vse isto, ama dobro. Mislim, ni isto komad pa bit, ampak isto tako scena spota. Uglavnom, pogledajte si, če vas zanima res. Ciljavi specijalni gušter. A kjera budala, majke. Otac ga je ostavio kad je bio mali. Video da je Tardić i da mnogo bali. Razbit ću ti buljicu sa ovim diss trackom. Znači, ubiju ga bo. Neće ti pomoći ni magični iPhone. A, že vidim, znači sprdnja je zato ker to je še nekak old school beat, mislim new school beat, a on old school ozadju letava, kar je fora, jaz tukaj zdaj nisem zasledil neke rimice, ampak ne bomo ocenjeval rime, nego bomo ocenjeval diss track nasploh. Mislim, ne bomo sploh ocenjeval reakcijo, delamo, koliko sem glup. Hteo si iPhone, pisao si Magicu, dobio si kurčin. Kaj piše? Rajke Play 2. Hello, I want to make partnership with your site. I have 170,000, takrat je imel 170,000 subscriberov, zdaj jih ima po moje že več. 50 na Instagram. Aha, veš, hotel je reklamo, a Nixa je imel pa to čest, ta Magic Unboxing, v bistvu kaj je bilo sploh. Poglavno, nema vezi. iPhone, sad si expose. Kad bi stao ispred mene, usro bi se skroz. Nixa tata, ne zavrći mi šiju. A ne brini se sine, specijalci se ne biju. YouTube specijalci. Ne volim neki autotune, ampak aj bomo poslušali sve. YouTube specijalci. Gremo to še nekaj slišat, a model smršava na komadu. YouTube specijalci. Ok, nasmeju me že, znači če hotu nares to kot komedijo, bolano bret. Pricevi, to je pa za Jankota 100%, če pogledate Jankotov diss track na YouTube sceno, vmes nekje proti koncu komada, Janko u meni direkt, da se neki puca sa špricevima, uglavnom ne vem na pamet. I to kad pljuva Janko skos to je še isto njegovo. Janko u sranko. Če greste pogledat Jankotov diss track uglavnom na YouTube scenu, ista scena, ozadji barva, od spredi gozd, uglavnom zelenilo. Udaru sam se u pičku maternu. Janko u sranko. Gliston, Janko, specijalac pravi, 20 kila s krevetom, leba njemu fali. Satove pozajmljuje, fake odeću nosi, za debele pičke na Instagramu prosi. Ženstveni od tranzica s kojima sam... Kaj si ona pička mislila, bog me, uglavnom, ne bomo ni pomišljati. A pa vi pišite u komentarih. Bio da stavi periku, spermu bi mi pio. Nikso, čakaj, bro, ovaj retard ništa nije razumao. Daj, prevedimo njegov jezik, jebi.
kao prevedi na Jankotov jezik, uglavnom, ajde slišmo to. Model, ne moram, jesmo umoru, boga mi jesmo umoru. Al ne brini se Reto, specijalci se ne biju. YouTube specijalci, YouTube specijalci, YouTube specijalci. YouTube specijalci, YouTube specijalci, YouTube specijalci. Išprice mi da. Čobani. A, to je pa zavanimija, čobani kao bosanska. Joj, Niksa, Mrčina ti dame. To je prepoznavni znak zanimija, već. Živi u sranju, u buba švaba stanu. Siromah je propali, zato dobit će reklamu. Ajmo, ljudi, kogod ima pare, donirajte čobanu da ima za cigare. Niko klinaca ne prolaze više tvoje. To je tko kukar u jednom od vanimljivih dist rekao kad je bio na začetku, ne vem kjer točno je bio. Če vi veste, pišite mi u komentare. Glupe fore. A jaka Punisher majica, jaka scena sa 3 likovima. Znači spet ta fora od vanimija. Šove, tata, karaćete do zore. Disove je započeo, sad u buđi leži i najvernija braća. Juka donate 20 euro za novu fotelju. To je bilo pa realno kad doniru Juka vanimiju kad su imeli neko drama uglavnom. Sad od njega beži na starom YouTube-u, ne bi izdržao ni dana. Sa buđavim klipovima bio bi na stubu srama. Kontent specijalaca ravan je nuli. Za nekoliko godina svi znaće da ste bili truli. Sine, brate. Model, mislim. Ni neki da bi rekao full jak rap komad, niti on ni neki u repu tamo vamo. Ampak zvuči bolano, brat moj, zvuči ekstra stari, uho gre, popljuvu ih je vse realno, unika ne razumete, jebi ga, pišite komentarje pa vam bom v naslednjem klipu rekel, če bo že treba kaj prevesti tamo vamo. Uglavnom, bolana scena zame. Uglavnom, vi pa pišite kaj ste si vi mislili o tem dist tracku, če poznate Vanimija, Jankota pa Rajketa, uglavnom. To je bilo pa to od tega klipa, jaz mislim da ste uživali braćala, mi se pa vidimo u naslednjem klipu. To je to, nimaš kaj. Haj, čao.